U issa ilek li wettaqt il-programm ftit ijiem. Imma għamilt il-programm u l-programm kien sena. Il-programm kien sena eżatt. X'kienet id-differenza? Għalfejn darba nexxielek? Darba kelli mindset naqa differenti ħankun onest. Għalfejn. Xajjejtu fit-triq, men, onestament teja, fucking teja maħdum tiħu. It's depressing, your drugs or death. Jom kella program, simple. Fimt? U deċidej program. Darba konna għalaki jestjax ma missejċ il-qiegħ. Fetħu li għajnija kemm l-akbar ħabba tiegħi u l-familja tiegħi tipo, isma' dejt ir-relapsja bil-mod il-mod, il-relapses qed jikbru, qed jiżdiedu, they're becoming more frequent. Mhux aħjar tidħol u smajdu darba, marru biss rasi, le tija, għandna go for it. Abduk in time, special. Eżatt, bis-saħħa tagħha nkun onest. Għax bqajt ngħid li għandi ġa l-odda tal-programmi l-oħrajn u ħajrna xxiel it's only a relapse, but it wasn't only a relapse. Mela, tlaqna?